Ikiganiro mu buryo burambuye Koloneli Rugabo yaje kuba yagenda ahereza itangazamakuru muri rusange. Urugamba rero rushobora kuba rutwara amasaha arenga 10, ndatekereza ko urugamba rutaba rworoshye, kandi ikindi nuko twarwanaga n'ingabo ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi, bya leta y'u Burundi, ingabo ibihumbi bya FARDC, ingabo ibihumbi by'abazalendo, harimo abamercenere, harimo takataka yose, FDLR, P5. Izo ngabo zose zari zirunze kuri Poezero, yuko Poezero niyo yari base yari ikomeye ya supplyingaga bino bice bindi n'izi defense zose zirimo, kugira ngo tuvaho twari tugeze gusa rwisa kuko tugere muri Poezero yonyine dushobora kuba twakuyemo defense zigera ku 9. rero bashobora kubyitiranya akavuga yuko rwari urugamba rworoshe, ndatekerezwa atararuriho cyangwa utazi ibyahabereye. Nk'uko mubyumvishe rero, ayo namwe mu majwi y'uwo bise Koloneli Rugabo, umuvugizi wo ku ruhande rwa MLDP twirwaneho. Ni ikiganiro kirambuye yaje kugenda agaragariza n'ubundi abanyamakuru muri rusange by'uko urugamba rwaje kuba rwagenda ahangaha muri iyi Kivu y'Amajyepfo. Mu rugamba rwaje kuba rwagenda rugaragara, rwari rukomeye ndetse rwaje rugenda ruberamo icyo bise amagasa, ndetse rwaje kugenda rugwamo ingabo nyinshi ku mpande zombi. Ariko ni amagambo y'uwo bise Koloneli Rugabo yaje kugenda atangaza avuga neza yuko rwose baje kugenda bigarurira ahangaha muri Poenzero Mikenke, aho bise muri Mirarumbiri za Bicumbi. Aho ngaho ni tumwe mu duce yaje kugenda agaragara twaje kuba twagenda dufata, ndetse n'utundi duce twinshi. Urabyumva rero, no ikiganiro kirambuye yaje kuba yagenda ahereza itangazamakuru by'uko urugamba rwaje kuba rwagendamo, tugiye kuba twagenda n'ubundi tucyumva mu buryo burambuye uko cyaje kuba cyagenda. Nyamuneka ahangaha wisanze ni ku mirongo migari ya Rwanda Top TV. Niba ari ubwa mbere uhisanze, kanda subscribe ndetse ujye no muri comment section wandikemo comment yawe. Turi kumwe neza 5 kwa 5, ujye no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe ukandeho, ukande kuri like kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona ibiganiro byacu byibanda ku mutekano, politike ndetse na diplomasi muri rusange mu buryo burambuye. Nyamuneka bana natwe kuva amakuru atangiye ndetse kugeza soje. Reka mbashyiriremo ikiganiro ku buryo burambuye kiranga ndetse kinavuga uburyo ahangaha muri izi nce za Minembwe ndetse na Poenzero urugamba rwaje gutangiramo ndetse rwaje kugenda rusozamo kugeza nyine rurangiye. Ikaze abantu kubabwira yuko Murenge iwacu cyangwa muri Minembwe ampartikiriye tuzotse amahoro, akazuba karatse. Akazuba katse nagasanzwe, ariko akazuba kanini turimo tubona nakari mu mitima y'umunyamurenge n'umuturage wese uturiye Minembwe, yaba ni ukuvuga ngo igicu cy'umwijima cyari kibari hejuru kibavuyeho, n'ubwo umwanzi agihari agifite n'aya migambi, ariko nyamwanzi wari warakabye Poezero adushinyagurira igitondo n'umugoroba kuri uyu munsi twamuhinduye amateka. Icyo twakubwira ni ukukubwira ko sibwo bwa mbere tugenda tukagera kuri Poezero tukaharafata. Inshuro nyinshi twafashe Mikenke tukongera tukiretira tugasubira mu birindiro byacu, ariko ubu ngubu turimo tuvugana nawe ku itariki 4 kwa karindwi na gatandatu, ubu twabashije kuzibiti Poezero yose, dufata Mikenke yose, dufata Birarumbiri, dufata Bicumbi, dufata Garuta, dufata Karongi, dufata Rubemba, dufata iriya misozi yose yegereye hariya kuri shene ya Mitumba uja kuri Poezero. Icyo twavuga ni intsinzi cyane cyane ubwoko bwacu, yuko uyu mwanzi yari yaratugose amayira mu buryo tutabona umunyu ntitubona isabune. Uno munsi abaturage bacu bakaba bashobora kuba bazava Minembwe bakerekeza mu Ndondo, yuko ariho hari amasoko ashobora kubona mu munyu. Icyo twavuga iyi ni intsinzi, yuko kandi ku ngabo zacu za MLDP na M23, yuko ako gace ni strategique, yuko kari hejuru, gafite attitude iri hejuru cyane kuruta aho twari turi za Karinda Mitego, yuko umwanzi yabashaga gutera abaturage bacu ba Minembwe abateramo amabombe aduturutse hejuru. Iyi ni intsinzi y'abaturage baturiye Karinda na Mitego na Gakenke zose, yuko uyu munsi umwanzi amaze guhunga abaturage bashobora kongera bagasubira mu byabo. Iyi ni intsinzi y'abakunzi b'Umurenge, yuko aho byari bigeze naho n'abaturage badashobora kubasha kwaksesinga imirima yabo ngo babe babona n'ibyo zo kurya n'icyo bashobora guheza abana babo, barahunze banyagirwa n'imvura bakubitwa n'izuba rya buri munsi. Rero kuba twabashije kuba twagera
twageze muri zeru kandi twayifashe bidasubirwaho. Aya makuru tuvuga ni fact, ntabwo ari amakuru yo gutora ku ibarabara. Nuko umwanzi yahunze kandi yacitse intege, umwanzi yatsinzwe. Kuri none ndibaza ko badaye barya ngo bamire cyangwa bakanje banoze. Icyo twababwira no kubabwira ngo nibakomeze bihangane, iyi ni gakondo yacu ntituzayivamo, tuzoyirwanirira kugeza ku banyuma nk'uko Fande yabivuze. Koloneli Rugabo kandi yabajijwe ku byari bikomeje kugenda bihwihwiswa mu itangazamakuru bivugwa yuko ahangaha rwose muri izi nce za Point0 kugenda bahafata byaje kuba byagenda biborohera, ariko ya nabyo yaje kugenda agira icyo abivugaho. Iyo bashobora kuba nyine byenda ari ubyumvira kuri social media, ariko n'urugamba rushobora kuba rwatwaye amasaha arenga 10. Twatangiye saa 12, twakuyemo Point0 mu gihe cya saa 8:35 zija kugera hafi saa 9 kugira ngo bayizibiti yose saa 9 zari zigezemo. Ni ukuvuga ngo twarengeje amasaha arenga 10 turi mu rugamba. Urugamba rero rushobora kuba rutwara amasaha arenga 10, ndatekereza ko urugamba rutaba rworoshye. Kandi ikindi nuko twarwanaga n'ingabo ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi, bya leta y'u Burundi, ingabo ibihumbi bya FARDC, ingabo ibihumbi by'abazalendo, harimo abamercenere, harimo takataka yose FDLR, P5. Izo ngabo zose zari zirunze kuri Point0, yuko Point0 niyo yari base yari ikomeye ya supplyingaga bino bice bindi n'izi defense zose zirimo. Kugira ngo tuvaho twari tugeze gusa rwisa ngo tugere muri Point0 yonyine dushobora kuba twakuyemo defense zigera ku 9. Rero washobora kubyitiranya akavuga yuko rwari urugamba rworoshe, ndatekereza atararuriho cyangwa utazi ibyahabereye. Rero urugamba rwari rukomeye, habaye aho imbaraga, habaye aho kwiyahura, habaye aho gutanga ubuzima kugira ngo Point0 tubashe kuyigarurira. Rero rwari urugamba rutoroshye rwose, gusa nuko umwanzi yabashe kuraswa tukaba twamutsinze bidasubirwaho. Ndibaza kuko nawe yari ashobora kuza kuzivugira, ariko urugamba rwari rukomeye. Gusa nuko atari rwo rwa mbere turwanye rukomeye, kandi si rwo rwa mbere turwanye rukomeye, si narwo rwa mbere turwanye rukomeye dutsinze. Tuzahora dutsinda yuko dufite impamvu yo kurwana n'impamvu yo gutsinda. Iyo niyo option yacu, yuko nta yindi dufite. Nuko tubabwira kuko Point0 twayigezemo kandi tutazongera kuyivamo. Point0 urabizi kuko tumaze kuyigeramo, twayigezemo ubushize duterwa n'ingabo nyinshi, duterwa na drone nyinshi, mu buryo drone yirukanaga umuntu ikamwinjiza ishyamba, umuntu yinjira mu nzu yanze ikaraswa, mu buryo baje mu ndake zikaraswa. Twatewe na drone mu gihe hagurukaga drone zigera kuri 20-30. Izo zose twamaze kubimenyera takatike, uko tugenda turwana niko tumenya n'uburyo bwo kuzirinda. N'ubu ngubu zirarasa, ariko ntabwo zikigira amapfanje nk'uko zabikoze ku minsi ya mbere. Twemera kuva muri Point0. Ubu ngubu twayisubiyemo yuko ntituzongera gusubira kuyivamo. Twinjiye muri mitengo bushize tubaha warning, tuyivamo twenyine dusubira inyuma mu birindiro byacu. Uno munsi twayisubiyemo, ntituzongera kuyivamo. Icyo twabwira abaturage bahumurike, ingabo zacu zagiye zifite gahunda zo kwicara no kugira ngo barindire umwanzi kure. Fande yatanze itegeko yuko tutagomba gusubira kongera kureka umwanzi kugira ngo abe hano iruhande mu musezero w'inzu. Icyo tugiye gukora ni ukumurindira kure, n'ibinaba ngombwa tukazamukurikira niyo tuja. Rero ibyo ngibyo nibahumurike, nta gahunda tugifite yo gusubira inyuma. Ubu ni ukurasa umwanzi tumukurikira iyo ari. Ibyo gusubira inyuma ntabihari, yuko ibi byose biva kuri ordre. Iyo Afande avuze ngo dusubire inyuma dusubire inyuma, ariko uno munsi nuko yavuze yuko umwanzi tugomba kumurindira kure. No kubaha message. Koloneli Rugabo kandi yongeye yungamo agira ati agiye kuba yagenda rwose atangaza ndetse anaha warning aba barwanyi b'abarundi ndetse n'aba barwanyi b'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ababwira yuko nibataza kuba bagenda bagabanya ibitero cyangwa se banagenda bazana bakora icyo bise inzira y'amahoro ndetse n'ubwumvikane hagati yabo ndetse n'uyu mutwe wa FCM23 ndetse na twirwaneho, hari buze kuba hagenda noneho hatangira kugabwa ibitero muri teritwari ya Fizi ndetse n'ahangaha ku birindiro by'uyu mutwe wa w'iki gisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa muri izi nce za Baraka n'ubundi muri rusange. Nawe yaje kuba yagira icyo abivugaho ndetse na warning yaje kuba yagenda abaha, nabyo reka tubyumve. Ivuga yuko aho niho hategurirwa
urabizi yuko Rumonge iri hakurya yayo, iyo haje amabato yose Baraka niho hari logistique yose ya basirikari b'abarundi. Baraka niho hari logistique yose y'abasirikari ba FARDC. Fizi aho niho banyura niho hari indi logistique ya kabiri. Kwa Murima hari logistique ya gatatu. Iya kane yari iri kuri point zero tukaba twabashije kuyigarurira n'ibikoresho byinshi byari birimo. Igituma mbaheze ubone ni ukubabwira ko kuriya mwanzi ukomeza ava muri kariya karere nakomeza agerageza kugaba ibitero kandi yerekeza mu mpande gutangira kuri Poison n'ahandi hose twigaruriye. Bizaba ngombwa kuko tuzomusanga ni Fizi na Baraka, yuko izo mbaraga turazifite. Icyo twababwira nta kindi no kugira ngo dusanzwe twabateguje yuko nta na kimwe tudakora. Urabizi ejo nimwe barakurikiye kenshi nagiye mbwira abarundi yuko bagomba kuva ahangaha tukazabana neza bagasubira iwabo, banga tukabashorera tukabajana ariko tukazabana nabi. Ibi nibyo turimo dukora. Abarundi barayibaboneye, kamwe bazavuga ngo icibwa yaboneye ku mugezi. Twabinginze ngo bagende kare, ubu ngubu benshi nta nubwo bazagenda ku masereke yuko abenshi kubararibwa nibwa ku misozi. Icyo twababwira ni ukugira ngo dusanzwe twabateguje ngo ntibashyire intwaro hasi bashaka amahoro tubane, bange n'iyo Fizi na Baraka nazo tuzazigeremo. Mu gice cy'amasoko aho abera mu Cyarurambo cyangwa mu Kindondo ya Muramvya ariho bita muri Bijombo, muri groupement ya Bijombo, ababwira yuko bashobora kugenda rwose bisanzuye, yuko ikibazo cyari gihari nuko aduye yari yarafungiye muri Mikenge, abantu ntibave muri Minembwe ngo berekeze mu Ndondo cyangwa icyo ngicyo rwose ni ikiganiro kirambuye uwo bise Colonel Rugabo yaje ko agenda ahereza itangazamakuru mu mirwano yari imaze iminsi itari mike ndetse n'igihe kirekire yarwanirwaga ahangaha muri Poenzero ndetse no muri izi nce za Mikenge ndetse no muri izi access za Minembwe muri rusange. Urabyumva neza rero yuko yaje kugenda abishyiraho umucyo, abantu bari bakomeje kugenda bibaza ese hafashwe ndetse cyangwa hongeye kwa hagenda hagabwa ibitero. Kugeza amagingo aya ngaya wumvishe yuko yaje kugenda atangaza yuko hari umutekano ndetse n'amahoro twirwaneho ndetse na FCM 23 kugeza amagingo aya ngaya arizo zihafite mu nshingano. Nyamuneka ndagushimiye niba twabanye kuva aya makuru yacu atangiye ndetse kugeza asoje, ngushimira ndetse nagushishikariza gukanda subscribe ndetse ukajya no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe ugakanda kuri like kugira ngo iki kiganiro kibashe kuba cyagenda akigera ku bantu benshi bitandukanye. Ngiye wumvaga kuri izi mikoro ni Oze Bahimbaza. Amakuru yacu nakagaruka, duhurire mu biganiro byacu biri imbere ndetse n'amakuru yacu ataha. Ciao ciao.